Sletovo je napustilo ulogu administrativnog i industrijskog centra ovog kraja koju je imalo u prošlosti, ostavljajući drugima da koriste samo njegovo ime, a zadržalo je iz starih vremena samo izgled ulica i dvorišta i neke osobine života i domaće privrede. Među njima je i uzgajanje duvana. Od sredine leta pa do kasne jeseni kuće su okićene vencima nanizanog duvana koji se suši. Iako ne postoji više onaj izrabljivački odnos prema uzgajivačima duvana o kome govori Kočo Racin u pesmi Tutuno beračite, od temni zori na utrni letni do nikoje doba na večeri zimni, taj gladno pije tagata naša i potta i krvta i snagata ni. Ipak je uzgajanje duvana jedan od najslabije plaćenih. U prosjeku se dobije 50 dinara za kilogram suvog duvana. I najmučnijih poljoprivrednih poslova, naročito ovdje gdje se još niže ručno, list po list skini, list po list niži, list po list prevrtuj, pretiskaj, list po list milno, ta govno redi. Dok se u mnogim drugim krajevima nizanje već obavlja mašinski. Međutim, nizanje, iako jednoličan i zamoran, nije najteži posao u procesu uzgajanja duvana. Poslije sađenja, presađivanja i negovanja sa zalivanjem, već krajem juna počinje branje otkidanjem najnižih listova. Bere se preko leta samo do izlaska sunca, što znači da se mora ustati u mrkli mrak da bi se stiglo na njivu. U Makedoniji se duvan gaji od početka 17. veka. Iako su Kolumbo, njegovi mornari i drugi osvajači Amerike primetili da Indijanci upotrebljavaju ovu biljku na različite načine, najviše žvaću, zatim šmrču, osušeni prah, a ponekad i puše zamotane listove, trebalo je da prođe više od 100 godina da se u Europi uvede običaj uživanja duvana. Zanimljivo je da su prve duvanske biljke donesene na naš kontinent kao ukrasne, što nije čudno jer je beli cvet prilično dekorativan i podsjeća na neko sobno i baštensko cveće. U septembru, kad smo snimali, završavalo se branje skidanjem svih preostalih listova, pa se berba obavljala i preko dana. Jedna od žena koje su brale duvan imala je istetoviran krst među obrvama na čelu. Ova oznaka, koja se još ponegdje može vidjeti kod starijih žena u ovim krajevima, obeležava vlašku etničku grupu, potomke stanovništva koje su zatekli Sloveni prilikom doseljavanja na Balkan. Zanimljivo je da se još pre nekoliko desetina godina ovakva oznaka mogla vidjeti u Bosni kod žena sa udaljenih planinskih područja gdje živi stanovništvo slovenskog obeležja. I one su, kao i ove, pored krsta na čelu imale na rukama istetovirano ime brata ili sestre. Vlaško stanovništvo u ovom delu Makedonije, čiji se muški deo odlikuje crnom suknenom nošnjom, ne može se izjednačiti sa Vlasima iz istočne Srbije, niti su ogranak Rumuna, iako im je jezik sličan. Oni za sebe kažu Armanji, što je varijanta naziva Aromuni, a to potiče od Romanus, Rimljanin, i prvobitno je značilo građanina Rimske imperije. Sloveni su ih zvali još i Cincarima. Nije utvrđeno zašto, neki smatraju zbog njihovog izgovora brojke 5 cince. Selo Pišica, oko 20 km južno od Probištipa, naseljeno je pripadnicima ove etničke grupe, kojoj je prava postojbina Jegejska Makedonija. Ovakve kuće, opkoljene prostranim domaćinskim dvorištima, karakteristične su za njih otkako su sa planine sišli u ravnicu. Posjetili smo porodicu Janka Kostova, koja je posjedovala 3000 ovaca do 1948. dok su još leti boravili na Osogovskoj planini. I domaćin nam je demonstrirao običaj vezan za njihovu stočarsku prošlost kako muškarci predu vunu. Verovatno su se počeli baviti stočarstvom tek kad su se posle propasti Rimske imperije i dolaska Slovena sklonili u planine, pa se ime Vlasi, što su im ga dali Sloveni, prenelo i na Slovene stočare. Inače, ova etnička grupa potiče od rimskih doseljenika i poromanjenih prastanovnika, pa je u stvari istog sastava kao što su bili stanovnici dalmatinskih gradova koji su se poslovenili ili, ako su zadržali latinska obeležja, uz mletačku vlast posle poitalijanili. U porodici Kostova, koja se doselila u Pišicu 1912. godine, još čuvaju svoj jezik. To je romanski koji se razvio iz vulgarno-latinskog sa dosta slovenskih i grčkih reči.
Smatra se da je najviše nekoliko desetina hiljada Romuna na Balkanu sačuvalo svoj etnički identitet, a od toga ih je 5 do 6 hiljada u Jugoslaviji. Duž Zletovske reke od Pišice na sever u nedogled se protežu Pirinčana polja. Naseljavajući se ovdje, vlaški stočari postali su zemljoradnici i posvetili se gajenju žitarice koje nije bilo na ovom tlu kad su se oni povlačili u planine.